O esse Baş Bana bugün Polonya'ya çıktım o sezon geçersin. İşlerdi, kartoş işlerdi. Balkay, şu aynı zaman aha payment savaşı da Batuşanbe merhaba. Arabistan onها میگم که شما نیست کنشمی خدا فقط شما نیست در روز با وطن برمیگردید در نزد هواپیمایی که ما به تاجیکستان باید رسیدیم تاجیکستان میرم هوا در اینجا به نهایت نسبت تاجیکستان سرد است یک دو درجه گرم حتی شاید -9 باشد. اگر شما دانید هنگامی از تاجیکستان به این شهر آمدن من با شرکت وطنی سومونهای از این طرف باشد من با شرکت روسی به تاجیکستان میروم و میبینیم که از مدرسه‌های کدام از این شرکت‌ها بهتر و بهتر هستند. Дамы и господа, говорит старший бортпроводитель Валера. А время в пути до Душанбе составит 3 часа 30 минут. Ваша безопасность и комфорт – основные приоритеты нашей авиакомпании. Предлагаю вам ознакомиться с информацией по безопасности полета и действиям в аварийной ситуации. Спинки кресел в вертикальном положении. Столик убран. Электронное устройство переведены в режим полета или отключены. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, our plan is ready for takeoff. Please make sure safety belt is fastened, the tape will stop, the crest of your seat is in the upright position. Electronic devices are switched off in the flight mode. Thank you.
кресел в вертикальном положении. Столик убран, электронное устройство переведены в режим полета или отключены. Благодарю за внимание. Ladies and gentlemen, our plan is ready for landing. Please note the safety button starting the table stop, the crystal seated in the upright position. Electronic devices are switched off in the flight mode. Thank you. Дамы и господа, добро пожаловать в Душанбе. В целях вашей безопасности просим вас оставаться в своих креслах до полной остановки самолета и нашего приглашения к выходу. Температура воздуха в аэропорту прибытия 17 градусов, местное время 8 часов 40 минут. Мы благодарим вас за выбор авиакомпании «Уральские авиалинии». После полной остановки самолета просим вас взять с собой личные вещи, размещенные в салоне самолета, на багажных полках и в карманах кресел. Будьте осторожны и внимательны при выходе из самолета на трап. Благодарю за внимание. یک بار دیگر سلام علیکم دوستان. من به تاجیکستان آمده شکر خداوند که سوق سلامت رسیدم. حرارت در تاجیکستان نسبت به آن شهر، نسبت به شهر کراسنایارسک خیلی گرم بوده است. نه کم از 14 گرادوس در تاجیکستان گرم. خب از سبب که من در فدراسیای روسیه بودم نتوانستم که ویدیو به نوار گیرم یا اینکه به کانال ویدیو وارد کنم. شروع از این روز خدا خواهد انشالله نوارهای نو ویدیوهای نو و جالب باوری دارم که زیاد می شود پیشکش شما میکنیم انشالله. و در برابر این شما هم سهم خود را گذاشته به کانال ابونه شوید و به این ویدیو و دیگر ویدیوهایی که تماشا میکنید لایک گذاشتن را فراموش نکنید. یک خبر دیگر را میخوام به شما رسانم که به نزدیکی در کانال کنکورس تشکیل کردنی هستم. خب شما این چی فکر دارید؟ فکرهایتان را در کامنتاریا نویسید و به نزدیکی خدا خواهد انشالله ما کنکورس را تشکیل میکنیم. خیر تا نوارهای آینده.